Ceritanya siang-siang pengen masak seger-seger guys. Iki aku masak gambas alias oyong alias ceme. Nenggonamu jenengane apa ayo? Iki tak campuri bayam, terus tak kasih bumbu brambang bawang sama kunci ya, ojo gembok. Pertama-tama kita rebus air dulu sampai airnya mendidih. Ojo lali dicemplungi godong salam. Tujuannya gen enak sedep guys. Bar kuwi nek wis mendidih dicemplungke bayeme guys. Kira-kira bayeme wis empuk baru dicemplungke ceme oyong alias gambasnya. Gambasnya nggodhoke ojo suwe-suwe guys, ndak melodrok. Kasih seasoning yo biasa. Pakai garam, micin sama gula. Oh iya sing jegurke bawangnya sama brambangnya itu setelah bayamnya dijegurke yo guys, biar enak endul. Jangan lupa tes rasa, nek wis endul lek dientas jangan lama-lama nanti melodrok. Bar kuwi disambelke bawang, digorengke tempe, wis kek maem. Wi ngentekke sego guys. Sambele cocoke sambel bawang cocok, sambal tomat juga cocok, sama greh apa ya tongkol atau salam juga cocok. Wis pokoknya ini marake seger ngentekke sego kalau siang-siang guys. Bisa dicoba guys. Oh iya, bagaimana pendapat Anda tentang video yang ditayangkan Trans 7 itu? Membuat saya erosi guys, erosi banget, erosi jiwa dan raga. Pengen banget aku nyemprot cangkire sing ngisi suara nenggone Trans 7 kuwi guys. Rupane kayak apa sih guys? Penasaran?